बिजनीआव जागायदों रायजो उद्यम समागम स्वदेशी मेला चिरांनि बिजनीआव रायजो उद्यम समागम स्वदेशी मेला खुंफुंदों Rising and Accelerating MSME Performance Scheme ni singau Assam Small Industries Development Corporation Limited and District Industries and Commerce Center Sirangni banjaineau Raise Uddam Samagam Swdeshi Melako khungdों बिजनी हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 3 फेब्रुवारिनिफ्राय 9 फेब्रुवारिसिम 7 साननि हाबाफारिजों जागायबाय स्वदेशी मेलाया बियो रायजोआरि थाखोनि मेला जेराव गंबा जिल्लानि फालांगिरिफ्रा थुबुर जादों कक्राझार चिरां बङाइगाव बाक्सा आरो बरपेटा जिल्लानि फिसा फिसा दारिमिनफोरनि गं 105 गलाफोर बे मेलायाव बाहागो लादों मेलायाव फालांगिरि एबा दारिमिनगिरिफ्रा गावनि दिहुनथायफोरखौ फाननो लानाय जादों आरो जायगायारि मुवा बेसाद जाग्रा मुवा सिजोम आरो जायगानि मावदांसाफोरा बानायनाय मुवा बेसादफोरखौबो बे मेलायाव फाननो खाबु होनाय जादों बे मेलाखौ बेखेवनानै होयो 14 नं निसिमा बियाबनि एमसिले जेम्स बसुमतारिया लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लायो एमसिले कालिलुर रहमान एएसआईडीसी लेङाइ मासिगिरि जतीन्द्र ब्रह्म एएसआईडीसी नि जीएम उमेश कुमार डीआईसीसी नि जीएम विक्रम कलितानि आरो गोबां मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो एकदम समागम स्वदेशी मेला बुलिও কোৱা হৈছে 3 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈ 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এইখন হৈছে আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ এখন স্বদেশী মেলা য'ত আমাৰ মানে 5খন ডিস্ট্ৰিক্ট জড়িত হৈ আছে 5খন ডিস্ট্ৰিক্ট বাক্সা বৰপেটা কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও আৰু চিৰাং গটিকে এই 5খন ডিস্ট্ৰিক্ট মিলাই আমি 105খন ষ্টলৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিভিন্ন উদ্যোগীসকল আহিছে বিভিন্ন বস্তু লৈ আহিছে গটিকে মই ভাবো আমাৰ এই যে উদ্যোগীসকল আহিছে তেওঁলোকক সামগ্ৰীসমূহ মই ভাবো বিজনীবাসী ৰাইজে আকোৱালি ল'ব আৰু এই তেওঁলোকৰ ইয়াতে যদি বিক্ৰী হয় ভাল বিক্ৰী ভাল সহাৰি পায় বিজনীবাসী ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত আগুৱাই যাব পাৰিব এই যে ষ্টেট উদ্যম সমাগম স্বদেশী মেলা এইটো মানে আমাৰ গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰেম্প নামৰ ৰেম্প হৈছে ৰেইজিং এণ্ড এক্সিলাৰেটিং এমএছএমই পাৰফৰ্মেন্স তাৰমানে এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগবিলাকৰ পাৰফৰ্মেন্স এক্সিলাৰেট কৰক পাৰফৰ্মেন্স তাৰমানে ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে যিটো ত্বৰান্বিত কেনেকৈ হ'ব আমাৰ মাৰ্কেট এখন লাগে বজাৰ এখন সব গোটেইখিনি উদ্যোগকে বজাৰ যেতিয়া পাব বজাৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰিব মেইন কথা হৈছে বজাৰ এতিয়া তেওঁলোকে চাক তেওঁলোকৰ লেভেলত যিখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে উদ্যোগজাত সামগ্ৰী তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰি আহিছে এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু আসাম স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যন গুৱাহাটী এই দুয়োটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যৌথ উদ্যোগত এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰগ্ৰামটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্যই হৈছে বজাৰ এখন দিয়া ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগক সে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগী তেওঁলোক বাঁহ বেতৰ পৰা অসমীয়া গহনা তাৰপিছত আমাৰ হেণ্ডলুম ছেক্টৰৰ আছে ফুড প্ৰচেছিং আছে আচাৰৰ পৰা বিভিন্ন ফেনাইল কেমিকেল প্ৰডাক্ট হাৰ্বেল প্ৰডাক্টছ বিভিন্নখিনি আহিছে मोनसे गोजोनथाव खौरां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगावआव गाव गावनि गथ'खौ सोलोंथाइ लाहोनो गोसो गुदुं बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगावआव गोदानै मुं थिसननाया जागायबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगाव फरायसालिया मोनसे बर' बिजों फरायसालि जेराव नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ मोजां सोलोंथाइ लाहोनानै गोजौ फारसे दावगालांहोनो हागोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगावआव फैगौ 23 जानुवारिनिफ्राय पान्डुलिपि बिलाइनाया जागायगोन आरो मुं थिसननाया फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2 अक्ट'निफ्राय जागायगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगावआव गोबां रोखोमनि खाबुफोर दं
जेरै हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबु दं आरो हस्टेलनि फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरानो जोथोनबो लायो आरो बे फरायसालियाव गोहैलो फरायसाफोरखौ उफ्रायै जोथोन लानाय जायो। बेजों लोगोसे बे फरायसालियाव कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव सोलोंनायनि खाबुबो दं। बेनि अनगायैबो जोलुर गेलेनाय, भलिबल, क्रिकेट, बेडमिन्टनजों लोगोसे गोबां गेलेनायनि खाबुफोरबो दं। बेनिखायनो नोंथाङा गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि काजिगावआव नोंथांनि गथ'खौ सोलोंथाइ लाहोनोब्ला मुं थिसन्नो हासिगोन। नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन 9957951216 9613400625 नङाब्ला 8638520653।